abo dukomeje kubana mwese reka mbifurize ibihe byiza, mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mu bice bitandukanye. Ndizera neza ko mugira weekend nziza wa gatandatu mwiza. Uyu munsi akaba ari tariki 26 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2020. aho uri wose renda kwifuriza ibihe byiza. Hanyuma tudatsinze munyemere tuganire ku makuru atandukanye n'amakuru akomeje kugenda avugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo hari hategejwe ko haba inama y'abaminisitiri, ni inama mu by'ukuri yari iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni inama yagombaga gusuzumirwamo ibintu byinshi bitandukanye ndetse no gufatirwamo imyanzuro itandukanye. Hakaba rero hari imyanzuro itandukanye mu by'ukuri abanyarwanda bari biteze. Niki kiza kuva muri inama yari iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nk'imyanzuro mu byo nakuka abanyarwanda bari bategereje, cyane cyane ku bijyanye n'amabwiriza mashya yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Bimwe rero mu by'abanyarwanda, inama rero mu by'ukuri yaje kwitabirwa na minisitiri batandukanye ndetse kandi yari iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Hanyuma rero bimwe mu byo abanyarwanda bari biteze cyangwa se bari bategereje byinshi cyane ni ukumenya ngo ni izihe ngamba nshya mu by'ukuri abanyarwanda bari biteze ziza gufatwa kujya no kwirinda icyorezo cya COVID-19. Wenda reka tuganire tunarebera hamwe muri rusange ibyagiye bigarukwaho kuri uyu wa gatanu tariki 25 Nzeri 2020. Inama y'abaminisitiri ikaba yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni inama rero ikaba y'abaminisitiri ikaba yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 2020. Iyi nama rero ikaba rero yongeye gusuzuma ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Ikaba rero yemeje ko ingamba zisanzwe rero zizakomeza gukurikizwa, ariko kandi akiyongeraho rero ingamba nshya ndetse n'izahinduwe ku buryo rero bukurikira, nazo kandi zikaba zigomba rero guhita zishyirwa mu bikorwa. Icyo rero abanyarwanda bari biteze ni ukumenya ese amasaha araza kongerwa, kuko byabundi kugeza ku isaha y'isa 3 abantu bagombaga kuba bari mu ngo zabo kugeza ku isaha y'isa 11 za mu gitondo. Ese niki cyagombaga guhinduka kuri ayo masaha? Ingendo rero zikaba zibujijwe guhera saa 4 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo. Akaba rero ubundi uko bisanzwe kuva isa 3 za nijoro bikaba bitari byemewe kugenda kugeza ku isaha y'isa 11 za nijoro. Urumva ko yongereho isaha imwe kuva ku isaha 3 kugera ku isaha y'isa 4. Ni ikintu cyakaba ari ikintu cyo kwishimira cyane ku banyarwanda. Hanyuma ikindi ni uko amashuri azafungura mu gihe cya vuba hakurikijwe ibyiciro byayo. Gahunda y'uko rero azatangira izatangazwa na Minisiteri y'Uburezi hashingiye ku isesengura rizakorwa. Ikindi wenda wamenya nuko ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, public transport, hagati y'umujyi wa Kigali ndetse n'intara zemewe. Ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, public transport, zijya cyangwa se ziva mu karere ka Rusizi ziremewe. Ikindi wamenya nuko amakoraniro, no kuvuga social gatherings y'abantu batarenze 30 ntibasabwa kubanza rero kwipimisha COVID-19. Cyakora abantu rero barashishikarizwa kwipimisha COVID-19 ku bushake bwabo kugira ngo rero barusheho gufata ingamba zo gukomeza kwirinda iki cyorezo kimaze kudutwara abantu bagera kuri 27 mu gihugu cy'u Rwanda. Abitabira inama cyangwa se meetings and conferences ntibasabwa rero icyemezo cy'uko rero bipimishije COVID-19, ariko abategura inama bagomba rero kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima, harimo rero kutarenza 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateranira. Abatwara amagare mu bikorwa by'ubucuruzi, abanyonzi bemerewe rero gukora mu duce bari basanzwe bemerewe rero gukoreramo. Barasabwa kandi kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima ndetse kandi no gukoresha ingofero zabugenewe, no kuvuga za casque, kugira ngo rero birinde banarinda abo batwara ingaruka zaturuka ku mpanuka. Izi ngamba rero zizongera kandi kuvugururwa nyuma y'iminsi igera kuri 15 hashingiwe ku isesengura rizakorwa n'inzego z'ubuzima. Nuko tumaze kumenyera rero, akaba n'undi haterana inama y'abaminisitiri iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Akenshi ntajya abura muri inama, nibwo rero bongera gufata imyanzuro mishya mu byumweru bigera kuri 2. Abaturage rero ngo barongera rero kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa ndetse no gukaraba intoki. Abatazabyubahiriza kandi bakaba ngo bazafatirwa ibihano nk'uko byagarutsweho mu itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Inama y'abaminisitiri ikaba yemeje kandi n'imishinga y'amategeko ikurikira, harimo umushinga w'itegeko ryemerera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeranye n'inguzanyo ndetse kandi n'impano zigenewe umushinga wo kwegereza abaturage amashanyarazi no kunoza ubuziranenge bwayo, yashyiriweho rero umukono i Kigali mu Rwanda ku itariki 24 Nzeri 2020. Umushinga w'itegeko ryerekeye urusobe rw'ibinyabuzima n'ibinyabuzima byo mu gasozi
umushinga w'itegeko rihindura itegeko nimero 37 Gakoni 2016 ryo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 2016 rigena imitunganyirize, ifasi, ububasha n'imikorere bya komite y'abunzi. Umushinga w'itegeko rihindura itegeko nimero 17 Gakoni 2018 ryo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 4 2018 rigenga amasosiyete y'ubucuruzi. Inama y'abaminisitiri ikaba yemeje kandi politike, programu n'ingamba bikurikira. Raporo y'ibaruramari ihujwe y'umwaka 2019-2020, ingamba zo kubona inyubako za leta n'uburyo bwo kuzicunga, kwegurira ubutaka buri mutungo bwite wa leta, urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB kugira ngo rero rubikoreho ishoramari. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje amateka akurikira: iteka rya minisitiri ryimura abapolisi mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Inama y'abaminisitiri ikaba yemeje amateka akurikira: iteka rya minisitiri ryimurira abapolisi mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, iteka rya minisitiri rishyiraho amabwiriza rusange agenga ihererekanya ry'ibiciro transfer pricing. Inama y'abaminisitiri ikaba yagejejeho kandi bikurikira: aho amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Tinko Investment Limited yerekeye kugura imigabane muri Rutongo Mines Limited ageze, ibikorwa biteganyijwe mu kwezi kwahariwe ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge guhera ku itariki ya mbere kugeza tariki ya 31 Ukwakira 2020. Inama y'abaminisitiri yemeje ko Bwana Silvio José Albuquerque Silva ahagararira Repubulika Yunze Ubumwe ya Brazil mu Rwanda ku rwego rwa ambasaderi ufite icyicaro i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Ibindi byagarutsweho muri inama y'abaminisitiri nuko yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Minafete, Ambasaderi Colonel Rutabana Joseph ni Rwanda High Commissioner in Uganda Kampala, akaba yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Uganda. Mr Mironko Fidel Ambasaderi Ambassador of Rwanda Embassy in Turkey Ankara, akaba azajya akorera mu gihugu cya Turkiya. Mr Kainamura Robert akaba rero ari Minister Councilor Permanent Mission of Rwanda in New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Witwa Ngango Gatuku James akaba ari Mr Councilor Permanent Mission of Rwanda in Geneva mu Busuwisi. Mr Wize James Minister Councilor Rwanda High Commission in London. Mr Buhungu Aber Mr Minister Councilor Rwanda Diplomatic Mission in Khartoum, Sudan. Mr Bagabo Isayi First Councilor in the Embassy of Rwanda to the Federal Republic of Ethiopia. Hanyuma witwa Opila Robert First Councilor in the Embassy of Rwanda to the Federal Republic of Ethiopia. Mr Matsiko Peter First Councilor in the Permanent Mission of Rwanda to the United Nations in New York. Mr Nzabonimana Guillaume Serge First Councilor in the Embassy of Rwanda to the Republic of Senegal. Miss Nyinamuntu Marie Grace First Councilor in the Embassy of Rwanda to the Kingdom of Belgium. Mr Buchana Andre First Councilor in the Embassy of Rwanda to the Kingdom of Belgium. Mr Kabakeza Joseph Mr Councilor in the High Commission of Rwanda to the United Kingdom. Miss Eya Chama Brondin Uwimana First Councilor in the Embassy of Rwanda into France. Mr Rubaita Eric First Councilor in the Embassy of Rwanda to the Russian Federation. Mr Kaijuka Frank Second Councilor in the Embassy of Rwanda to Democratic Republic of Congo. Miss Uzizi Epiphany second Councilor in the High Commission of Rwanda to the United Republic of Tanzania. Mr Rubagumya Vianney Second Councilor in the High Commission of Rwanda to the Federal Republic of Nigeria. Mr Kayoje Rutoni Eric Second Councilor in the Embassy of Rwanda to the Arab Republic of Egypt. Hanyuma witwa Gakumba Douglas Second Councilor in the High Commission of Rwanda to the Republic of Zambia. Mr Tubanambazi Edmond Second Councilor in the Embassy of Rwanda to Switzerland's Permanent Mission of Rwanda to the United Nations in Geneva. Ms. Kaze Onera Second Councilor in the Embassy of Rwanda to France. Mr. Nageruka Charles Second Councilor in the Embassy of Rwanda to the United States of America.
Mr. Irakoze Prosper, second counselor in the High Commission of Rwanda to the Republic of India. Miss Mukayiranga Beata, first secretary in the Embassy of Rwanda to the Republic of Congo. Miss Mutesi Stella, first secretary in the High Commission of Rwanda to the Republic of Mozambique. Miss Nikuze Nkusi Efrazi, first secretary in the Embassy of Rwanda to the Republic of Zimbabwe. Mr. Mukama Jean Hugues, first secretary in the Embassy of Rwanda to the Netherlands. Mr. Murenzi Lucas, commercial in the Embassy of Rwanda to the Republic of Turkey. Miss Kaitesi Onera, first secretary in the High Commission of Rwanda to the Republic of Singapore. Mr. Rutishisha Mucho, director North and West Africa Unit Minafet mu rwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB. Mr. Senyumva Joseph Cedric, Chief Financial Officer. Mr. Tuishime Pacific, Acting Chief Investment Officer. Mr. Raki Philip, Head Investment Marketing Department. Karero ari itangazo mu by'ukuri ryaturutse mu biro bya Ministre w'Intebe, bikaba ryashyizweho umukono na Dr. Edouard Ngirente, ni Ministre w'Intebe, bikaba rero byakozwe ku itariki 25 z'ukwezi kwa 9 2020. Rero ibi ni byo byemezo by'inama y'abaminisitiri byafashwe ku munsi w'ejo tariki ya 25 z'ukwezi kwa 9 2020. Cy'ingenzi twagarutseho cyane n'ibijyanye n'ingamba nshya zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, birimo yuko amasaha yongerewe ndetse kandi no kuba bafunguye ingendo ziva mu mujyi wa Kigali zerekeza mu ntara cyangwa se kuva mu ntara yerekeza mu mujyi wa Kigali. N'icyo abanyarwanda biteze cyane muri ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byashyizwe agaragara ku mugoroba wa kuri uyu wa gatanu. Reka no mbashimire cyane, turacyari kumwe, turacyakomeza n'andi makuru atandukanye dukomeza kugenda tubagezaho.